Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handani gani mwishurani khairu malani kaudumlio harumaze sanata za dunia watukufu kamandeli mji wao kayanga jodoka na wakati rejabanu jaretanga zefikira zatu wongo kwa lelo unu mjonji ambabi haruma ula mjitekelezo wa kihatu none sembabi zefikira zangu ni zihatwari kao gar aminio namna umwendo hatu lonuo rone sembabi zefikira zatu husuo mjitekelezo kamjonji ambabi ni sange mbabi husuye maisha ewengi abo watukufu msula cha wakati doka ya ngarwa nawe namna jitekelezao wakana juzi vanu tikarongoa tione soka ya ngabo sahaba yarangana mtume yakaone soka ya khatibun nasa biqadri uqulihim yani ekamrongorongozo wanadamu mrado arongoza heze daraja nezankili za wanadamu nasinga mwanao ze hatwari kao ngazijirio wakanga mwanao kaya bana basayinu ngabatsongoka mpira wo mji na mji kao wanzani wo nyanya kamwenawe zijirio kujwa mbale o kana leo mru yaje hime banu yarongwe mru mhuwa henai au yarongo mru mbaba henai au mru fundi nai aminio kaya hela daraja rionao mru kana hura kana leo andwaju hende mjini onde wawe mru na keswiri akabanga ngabo kainu sirikali mrugure mu sirikali zambali shaferi za mjilano leo wiyo ngarjoka ya tsozi la mrudu hazilo hitima leo ngar aminio kana hopo mrusheo yo tsinjema wenge ho mrutso hima banu mru yakome mru fundi komsa kejamba leo fundi ya barongo yekajibulwa sheyode banu rakanza rejei ukaya yambo kaya ikamrungurungo zwana damu mdu arongo za heze daraja nizankili za hao kunojo wona mrufundi waho hajaba ndrongo vanu uchoja vanu ngorongo hamango tsorongo za mwana mtiti anu mwembru na kena mbaki asi ritsore mwa kotsi harma Facebook vanu hataba wandu warimilia au harma za komentari zinu wanu kwa na huimilia mru ya ajali jo imilia mru leo mrungurongozo mrufundi mrungoze kihikma angalia daraja yahe angalia akili yahe yode maana ya mboka ya khatibun nasa biqadri uqulihim nduna rongoze wanadamu heze daraja za hao shauri haneza akili za hao shauri jango rongozo mruwa kumrongoza hama ngorongozo mrubani hao haumna mwana akangara aminio kanga jonda daraja mrujo tsubilwa mjini haumra tsubilwa banu mru ya enshio mriaro lo hitswa yonga muamini yonsela tasusi yode mana kongarambao kaya unuma shalezi zano karidorongoa mrajwa kangurongo mrulo na vama na serikali mrajwa kangurongo mru vama na wa serikali ha vama na yanikiwa mriaza beho tukivu shale o vi prive enamna yunu ngajoka na hatwari vanu ema ze hadithi mtume akauzaba izo kaja kauzamba kauzkurumishwa katula bahi shezo namne kao hata sisi renshio ngaborongozi njia zamba amweza hadithi zahe ikao gela ngani ngarizurumia wakati rulonu wa unu haunga jurumishi wakati rulonu wa unu wengeleo hoka mleo mre wane fundi ngurongo banu mraje banu katsuone daraja he fundi katsuone akili ya he fundi shamraje yake ama ngurongozo mrubani hai au ngurongozo wiyo mrubani ha mrumhu waho utoka mchoza adabu haruma tengwe ye halemanza uyo yo hitima leo tijerele siwa baranga samwaze rezo leo tudamba ukaya amjomba jau ba unu watwani anga mjomba jau yoti njema woti mwendo woti ubadili nsi yoti ndena mnansi kubadiliwa yokaibadiliwa kana leo tuja ushe reka suona ngabu mafundi kojo ka kontro nezi wajibu lao mrakama kujibu mrubani hai ngabu wandu hula ikaungwa jibu lao mrungu onwani si haki na reshele ukasime silamu ngamona ukahedu siku ngabajoba wandu banu walili bado bihafu zuki watu do bihafu yani ngareshele Mwenyezi Mungu esa ya mru fulani yatamaniwa
shakartoshele Mwenyezi Mungu ava zila zijaji nongarujua kaya enzia ila ngarujuka u yaswili mungoni mwa usiku wakaya sahaba kahini sawa na mtume hatodumwa mbio kaya wale tora moloni lo dabor lo dunia ni mtume hini saya na nzon huone ngam huono hini sana nzon huone ngam huono shanga mina tora mo ya kama ururi risarifu sinaka huona mbeboni kanga aminuke daraja ya haho yonku anigojoka male kaunti no shida nikeiho mtume mjibamba tukena harara ukawone sokaya almar'u yukhsharu man ahabbahu hamba haina mru gujoba inthiwa ndene mru yakaumwanza savediri tuno kunojwa leo ke hun ngo swali ngo fungo wambewe hanza mru mlevya umru watobia ambi ha umru kweka swali kongo joba inthiwa we na anika abongo ekawo omwendo wakaumanza wakaushekezo mwendo wahe ndu wakanu bengo gojoba inthiwa ndene naye shoko karma mwendo mwema ukanza mru yakana mwendo mwema besi mru gojoba inthiwa we naye basa mjibu namna hiyo ukaya haina mru kutojoba inthiwa deni mru yakaumanza sha geju jahe izila zitendo akamru akaumanza hedini wenge tukwatani vile babana swaha hazila namna ronao kai mipira ijirio wandu walo imo tsugusha leo mra subutende hazubu haruma mpira re mrundaru mbani kar aminio ko pande wangar jo uja arme maisha kaya kartina security eni mru kufanyezo yanzao garujunro kaya leo eni mru wabukaritina nti sha narengeza hadhari harmo mrongo narengeza hadhari ndokana baraka harmo mrongo rabo jabere kwa jaja jali mreja jamba nrugo banu yanja mjiwa wandu awe yakome azuki wa wandu awe yakome yajilwa ho ndani ya ulwaya izonga mwabinuka itsohule leo ngaro nao kampira wandu wanikana mihono wanzana watsehe wasitere wari mpira ngaro nao kaya umpira ula wehisa ngasitarire ngezono nderi remane rinambwe magari rinambwe nyumba uo mpira kujamba leo kamra jahabanu hanji yazuki wa mru wa mbaba wa mru wa fundi wa mru wa mru hamdea ngabo jokubali ngabo jokubali wenge izo ndizenya swana kanzani njie harumopa ndo amado si wandu rijitekelezao aminukaya vanuka rija security wane miji ya hatu kabatsi mji wa ruma mru maudu ngojojo himaba nurongo enai wake wandu wazubie mru dahoni hahe wamuwe mji wanze intervene ani ijunde nka kodo ya mji na mji okazi ngarizo nao haruma mipira nezinsabo mbali na bali ka ngarizo nao haruma yensi ya hatu salam watukufu hodana timizi nsangeye fikira ya bili na njio haruma maisha aka monsibili maisha kabatsi hazi siono juzi wakamri ya filme gari lenda la rengewa zepine zonne halafu tishamnu kwambo kaya shahaki kabatsi maisha kabajabulwa hazi yabo ekale wandu kwa junro we hiba we vunza yabo yo haki wo widzi yotsi haki uo hamba widzi mrienda yaona mrehimisa gari lahe yenda ranga pine nne izahele gari ya balanzahe ritsimseidi yokaina kabajabulwa hazi akaya karijakara zalwa sharisha ze zakai wakati wali swali jailu kabatsino kana rambe wakati wali swali shagar aminoka haina mwana mkomo uyeshi bonze umyeshi kosi uyeshi komori kotsufani hana hata na haina nsibali na mbali wanrwa ko yeshi akangaro nawe kensinu umugabo wanrwa zalwa abantu wa Faransa ngwalala onziani nungabo wa jeni wanona nyumba wa bandayo baridi walomeze nyumba zinu nangabo wenyinsi rajonda onziani abondera wonre ngwalalao onziani yani emadhamana hatu kwa jaronesa ranzoma ndo ni okaya banuma na damu lazima ya jiduburi yafanya hazi iyo yakaniwali swali kali swali ambeni mdujo parswanziani ibure lazima ringonde afungwa akawarupia akani mraka ujitapilia na mwangalio kala ngosho mrunga mbukaya even leonga mnasome ni jende na dwelima na pati titolwa na some ye kartura mbuoka ya renderi suanru wenji wende wasomo waja harumensi inu ngono mrugena diplomu shamu junrongu jusoma pubeli mrugena diplomu gehunugo wasosanu hoka lazima fanye no ya hundre meshaha iyo karjele wa ukaya banumru jwa kusoma hafanya hazi ya tuisoma hakabanunga uo msomo ilankili yambali shanga bwe maisha yabaka ngonzo sinonda na lime sinonda na lowe bati nsiso munga mena diplomu
shabo jua kabwe meshaho kana hwenda yode mana kwa ngama ruwa soma wabalazi diplomu yimo Maroku na imo Senegali Egypte na imo ngohunu nuka tsufanya hazi emisomo wa isoma alafunga aminiwa kana imana rambauka ensi hatu wao imavamana ensi hatu wonu warilela wana zinu pasko kwa japaro ronesekana mwanadamu ngeladhimu ya jitsahe warone sezenzia watieze amri wake security garona ukaya iyo mana kao mrugo no mruhazubu mpira ni hareme mrundaru gukosuruka mru wala ni mremendaru ila shamjo fungule tswabili na yohunu hotso jitapa jaondo hareme mrungo surukaya ekahureme mru shango jo katsezi fungo za ladhimu abundu kano subutende hareme mru gar aminoka kartina security yakanga mwana uza jalizi jiru amwe magari leweze parezunga zitilwao shanga mwana ukaya leo kabati polisi gendarmerie ngiyo banu bazima shabo leo mrungu yabala gari ya sabira mtuje wenda gubalo eli yanzao inda sindi hamruiho okangu aminukaya na bugaro nao kamweze feti woja meto yabo woja magari yabo nyurenga mfete niyo na bukartsuo no ke meto ila itilo harmo malekao kwa sababu ngolo pare ngezungulia haubirilia au hifadhi mabiria wabalwa ni magari yale shawandu waongo bakomoroni ridosho kanga gari fulani la zubamana fulani yabupa kamera ya wahime waoneze taratibu kawa jusele gari lila ala kulli hali yabo gar aminuka yode mane ko elsiatu ke tsufani hana na wandu na bo misada yonge jao ngaba jome to hiyo yabo iladime kaya izungulie ibirilie magari iladime keleo bakaze paturizi biro kangaro na ukaya ye dunia rako ye shijana tile dunia rensho leo rone siwe namna utsabaisha lewali swali hakayabo shaka bandu kanado alime shawon ruenda welima hakufanya kontrande nao yokana mdemo alime sisi serikali ngarjo hula hata ngarjo mafasani mapesa hata mjuko ovuna reject relewani bwari hapo sha ngarona ukaya abasayin wanruongo mbongo do alime c'est vrai wanruongo do alime shaka batsi barnama jokaya leo mle dalime rovi ya serikali nguvu buniko valeri sheili moshila ya shihule haule wele mruolare javuna she serikali ngwarengao ya ndrovila salamu na serswali ngwarengao ndrovila wajawa ihulu wala bangu kona jitihadi hadolima shaka leo kabati na banumala ni pia namna hiyo hununga bozarnavo hun Marseille waruondo yabo ndo hunduze ndrofi yabo wende wa hulu wajani zo mirani rijari hulu giladimo kelewe serikali werambo wandu na walime shabakae vahanu ke serikali ifanye kontra nunu alimaji rujokawe serikali ngwa hulao ishahula shila baada hapo mtiti ya jahulendea huzau ya hulendea hale shekale ondo tukane mrendea alime jao yabone ikechuta mvu yale manambo kana leo na nikwaze mvu za ufanya hazi na nikwaze mvu zo kana banu hani namna mraju ufanya shonde maisha shale we mwana mkomore bana ko kano kirende ende yabe hawende alime chagutsona kasensi limi shara kabati barnamaju ke serikali ye hanti jumba yo kanelima mbatse serikali ngwa karfanyo kontra waje warenge mbatse ila waihule nami bangunu ze faida warengetsana imara yarunde mendurile yani mduka tsuono kanga barnamaji na ndera one amfero kana leo ranziba la rarago huru la mamengo mitsana iliwonao kana lewe ulo mao ulo nzuani hawe ulo mwali gwanzo fanyamba passport pakaje moroni na singara mbosi wandu adamu nzima si wandu azima rijunru kana kartusho dozoelana garujono kana masi wajeni okakarjani kwa zenzia zo kariribirane sine mumwali karjani kwa zenzia okariribirane sine mzuani alafu siwasar katsingara fikirio kana ebane namna ino nsinge jondaje yone mane kamrugu hisu kanele kaulu wandu biro habanu nende nzuani nende mwali yani wandu wanili yao pouvoir yokana nzuani wa rume ngazijari rume mwali rume shakartulo kartuunda wandu waronesa namna ukarkena maisha namna ukarkena uzima yokae kwele mwali wende mwana ma kwele mzuani wende mwana ma haumbirano hausahilisha nela namna haumbirano izo hata mpaka na kartuzioni yabo bengwa leo batulwa pare bengwa leo bafanywa la pitali sheka mshinzi hamandu woko tsarma ensi lazima ngari utabia lazima ni mwanadamu yaelewe nyuona haini samrenda moroni mruji hisukanga ujenini oka moroni gala lazima utapale undezera lijana ulemba hindu sheka wedo hanyu uona mabala basi
yabonga we hula hanyu gojojo ukansi utifanya hazi bako jonda menrule na hiyo kikiri harmole mengu afera hemaji ilano ula mnyeshi wa shikomori yokana leo batso kaze tiyor do naranga majibala burere pia reyela refua lake jahamba bahanu na hiyo garire mao kana leo ngaro na ukaya leo mala javuvuni majinga wanduga rongoma kamio wende wa hulu wajomi jinwa do huzandura mengo mine izo tinongozi wandu wanzeshi warumwe dunia na mrege majimbuwe wanzo hule yanzo atema jondani hayati alibe kama udwa jamba katina maji shema natsona maji ndabo yatsuliba omweni muri akesurukana ondani hangene maji ya mungu tukola maji duburie suwaya lime suwaya lowe suwaya beye suwaya fanya hindi namno ntipia no ondeze factory zila ya libe ba maji yani narifanyose wajibu za uyeshi akaba kartole wakanale order hands za la merizila ye faida hizo la merizila hindi wala kwa birilia we mijila walibisa waeshi we kreye namna ya hazi wanrua fanya wanrua beya wanrua finjau walibise malaho walibisa jau heni banbo miswa garibala kunui misaba ufanye dozordo tangojo liba zemalizila zontipia waje warenge wadwe liba wanrua warumishao yabongari konora hafu yabongari juru wanrua nji wafanyo hazi yani barinama jamani zo no owarumao emadhamana haturo wajana roa leo wonsi pia wasoma mazensi zinu waona ukakabatsi namna ya myeshi wabure imyeshi pia wanroishor mazensi zinu warule lazima watapale amuna ngabo baridi komori mrujo ambe nsoda hazini bangabo mvua hunu lazima ujunde onde ndo abei bangu ngabo mvua ifo wende lazima wende ndo wajuse ifo wende okade maisha wengeri tsidwe to utsonukaya vanutsina ujua baleo gamina diplomu fulani ndena doveya tino ujonde na lime na mitsentsibe hande na some izo kweli shabano ikande namna hiyo owanru wajawa harumensinu wabala diplomu zinji nongabo wa hosao zanu ngabo wabeyao ngabo wafanyo ani no ili waundembendu wale wenge yo system ya koladi mkema gomanatu ikewa ritini ya warone suka bamwe na mkomori geladi muhandani ya tapale yafanya hazi ondembendu yale yasilewe mru rikena security ya uribirilia kare unauka kartina hata security upando he magari gajenda olenda fanja wasili mwanyanya shabo bahi karujarizuani wanwa bale telefone ndo filme garfla lizubu okawula mavuo endesa ula umaluuni ula ulevi ujunwa na mria bala garibala shagar jona desisijuye riwone yemeto he polisi na gendarmerie watia hini mrabali ya bala ngwarone sao si wanakomori yezila gizona maneri zilanga mtsungoro ne sakatu afeti shaka mtsuro ne sokazila ndezala muzibirilie meto amada zila la muzikera nzemba jini zikemitsa mihuli ahwenda haubirilia wana komori mrahisu kane balale garla hangu shantina tona na ndamria sindi honziani ne balale garla hangu shejo bala ulevi shamujo person zianio ke polisi ngezungulea ndene gendarmerie haubirilia magari izo zonti pia iladhimuke si wana komori rinabuhema tsorenti wodore mahio babanu karno bengwa wanuwa roha sheke system ndei karijani kwa systemu ya ubirilia ya ujihisi kama ngara shoki binadamu rangu ebanga swanu hindi ebano magoma na rulona na mdemu angali hamade la meri ya moroni ngamona ukaka mtuisha la meri harumemi jihatu ya do shindana yo kabanu jao Henry doka wala wande uhansi wa balaba majina pakaba kama shughuli shakwa twekire yenrongo kwa tuwe sokana no banu mwendu hamada unu gela dhimuyo haina mruwe sharmwe mjiunu yatapale bagela dhimori mtakse hauteura hafu haufenjau gela dhimowa nrabe gela dhimowa nrwekire yenjau gela dhimole garilujo mabanu lefanya dozordota gela dhimole libe pasko ndo mwendu wa dunia nroeshio iliru jojori yenshi rikenansi ya urahafu rikenansi ya usimbua rikenansi ya uunda sha wende wakatsarwe miji hatu pakama shughuli tarutona tabarongo yabala dhimamoroni ibwano kamna baya hoka hula eni mrugu balwemba hayuro ne morone de ahuze yabonga banjao mapesa wala mwendao hula wendende wamo kana banu kansibano ngala dhimaulibe zemalizilara shindo shambwani rambola mtipia mapesa wangarengwao shaka mnanza mwangalie mapesa ya njia mwezala merizo kapati faida kartuzi won hata kartona ta faida kabatujo jambe bano boya kaba wafanya no toujours wanruwa huza onziani wanruwa kansi onziani
shirwe shavolo volo shila shirongo mapesa watuka balaba kazi wambapo juu yokabadalo wanru wakonziani shangabo etajimo juu wanru watolomo nziani gobo juu bala yokangabo mbanongo kartuona izo lezena la kola dimu sisi ranzoni waniye wanru warumensi hawarange maudu iruwamune sokana tindena mna yunitindena mna baliansi sinuka warudoni ya wanru werenga pufari shari waniye wanru wajuri bela fikira welewe hena mna we dunia ishio riyashiki binadamu shatino kana leo ngamjoni waniye wanru wakena pufari no yo leo jaritoa wanu rijari waniye wanru warange pufari ye pufarende nzuani yaburundri yende mwali yaburundri wanuna tsoroha ekawaro yaburundru maisha yabo mzuani ne mgazija ngo bazima yabo maudu ngabo security yabo maudu ngabo jao shatar chuko jardola umema hakam yokamruho lwaende kaja hukum lelela dhim shanari hu la umutsena o waribirili yao akawaribirili yao ngwasi hao narambeze kweli akali nswami nukana leo garona waksida zatimizinra runne leo mitsame huli leo dawin shawanru wala emagari yala yao ya wanruwa balwa jail marufu shakabatsa tamba ubirilizi ya wanru wala yaboche leo garasho magari ya tuba mbajini ngarondo mara yeja udu wabirao waparsa gari la hawa wende wa filme ngamonao ya zububan shako ngaronda wakaya rejandarmeri re polisi ngwerwao magari yabo yele obo ya tsohenda na mlatse kakatsohenda ekeme toke tsohenda na mlatse be faida dokana le obo ribao pare le uramba ukana mashavo gabo pare izungula eranzimo roni hata bajini hata ngendao pijani la nahula unsipia shangela dimwembe toe hanyifanya hazi akanga mwanaweza ajali zinjirio na mbirilie na mtunde ijobala garingondo na emu ikatimlevi ijobala garingondo na ibana yengena permi ijobala garingondo biozi ya babanu bala wandu yani ribirilie wale kaoro duamba ukangwa wanzoa wa security chakartina security kujamba jeru mbokana leo kartina mahakama eni mrugo fanyozo anzao leo ondu warondo sena ingaru wabo haki akangaru nao kama no muhimu ezilao chakartsaru masist ani ukarbadili system okay emaudu wanwero nuka sina system ukano kartina security harumaensi garu nao ukani mrugo tsonda bahanu ende harenge garla wandu haundwe nafasi akansa twaze pine zonne habirhende za yabole jawabwindri shago yo haki bakabajabulu hazi ukakarja unesiwa nuko wakati wali swali ukaja kajabu hazi aliswali kajabu hazi shali swali hamba haina mru mkomori ngela dhimu yajo hafanya hazi wakomoreni mrakojuha wojuhapo tasukutina hazi kubala shono ndo honze heni mru akaundomba niende yalowe yani kujamba haikao garonao kazi hazifanywa wa dunia wandu wa yao wandu wa nabongo na diplomu sono ya nyasonzi wani ngabalona lisansi bala na indrini sho wa aminu kana ujuye shimoroni ya hunde majana maili kakaja fanya hazi abaladi mauze sashe abaladi ya fanya kreyena namna nsipia wajundu karapango ndo Dubai abango ndo shini ngo yabo mapesa menji ngona shaka tina mradi emana tsona mradindi paske karja ila serikali kwa jarini kazenzia za urumi ya mapesa za uyenshi shanga sivanu karchongo jarida ilia wandu ramba jao ritsiwanie wandu wakana pouvoir ritsiwanie ukaya wanu wakena pouvoir tabahi ritsiwanie wajao wakena pouvoir tabahi nariwanie system yokana nariesha mede dunia heni wandu esho bakabati wa mahala wandu esho bure yokamtsokansi bure ndena lemberu bure o hatu anso kansi banu jau bahi nsonena parsema jia bure nsonza bake mwenje nendena narage fili hulani ni hibe ni tehunu bamtu donda mama zoke zitsi babahanu lazima ufanye hazi ulimo mwenje wa hapo yapo lazima ulime yapo lazima na hizo ya system hiyo lazima urinikiwa na serikali ndo lazima wartenziani yoka hatari joko dobua wakali swali hakaya hakuhansi wanroka unwanziwa warwaka upishwa ziwa botaswe hino heni mrarengesho nonde ularengo unuzi walarengeja wanrwa roha yabo rikojunro kaye ndrovi ikara hisi ikaya rikojunro kashereo shikaya akani mrakaudiso mhono akaunda ali serikali wakensi wakaukansi wa hulezi ruzila ukana leo wenda mweze mudiria za kabala zile mudiria zile zikazansi wa nyumba zokana wanrwa lima wadobalesha hulawe jabala
haina usiku wako tinzwa mbe sirikani kwenda hule mbe ijebele jetu itondowe idwe huliza wandu harali mengo mirandaru wakati huo wandu waka uyeshindro wakaulamba hinru watinwa system ukana gela dimori simbuhe rifanye riunde riteuraha farmaensi sha ezajaba house tarabu kwa kartwelewa ngabo jumba yabo la plumplo komori yokane ka usomo ngondo yabondo hansi wandu wenji wandu hansi habo wandu watumizi jana na majama ngabingo yabo indetsia hatuko karjaparo na sali swali ba yarenga waziri wa haya mfunga ba hibi shaboleo waziri ufungwa ekahasa hezia ya puvari hisa hajafungwa na puvari nyirwa jina wajado amba bala uhibi shakarjaparo na kana mrulona ezi yajua ukaye waziri wangu hahibi yokaye mrege mfunge so kajahamwe nsi hatu ensi hatu edensi kaure kansi ukana owalone puvaraba hawakani yojana mrujo hiba mapesa haunoke puvari ya jensi de hangu haringamvio aja faransa jabandaya valazi sizabala si ujua kana mru fulana ni kwa dhamana yokarinike jawarmensi hatu imruola wo ya ndransia bala bira haya hajahunu bali balaze malizira katsawa sanene serikali ikamsuona yani ya system yokairibirilie rieshi rifadhiza maliza hatu rieshi kibinadamu ya system yokaisarmensi hatu wenge narishemeze dawla haki hata narambe garanzoje sheke system nde hii karno paroshinda kena maisha wakakarjazo ziwa enamna yoshida tsa maisha yali swali dia kajabo ba ali swali hakana wandu wakautunda mabavu wakanarangale mitsamihuli narangale tsandraya narangale mbajini wakangala le kafu ununge jukiriri wale nsuzi ununge jukiriri wale jabu hatondu nziani ahulwe zombo wandu waupia kafanya hazi yeridie hula ye wavanse na mapesa tajukodovuna wandu walawe yeshi yoniza karumwensi ya hatu ijari jiunruka yo wakati rulonu wo unu kartuana mpango hamanu wo hata narike na pare hata shemendelo kanu parushinda kartine mahaba yo kadar simbu henensi hatu kartine mahaba roneswa kasi wadu wazima leo mruja amedizo na baba mruja mzuani au mumwali kartone siwo kama kweli swandu wazima hauko upando heze papie leo pasiporo leo izo lademuke leo zitilwa nziani leo mzuani anzafanye papie yafanye pasiporo sheye fanye nzuani leo mumwali anzafanye fanye mwali ama wakati konga sina maha mengomisa ni uhuru hata pakada baha mzuani ngujo ngazijaja fanya pasiporo mumwali ngujo ngazijaja fanya pasiporo na banga si yabo imanu izolwani yao ndo kana leo mzuani na mrenge mwali na mrenge ngazijana mrenge bale bakari nikao gari sadi yao andu wanzo puvari bahi chaba sikartu rasimaraia ila dimori rongo zemba vamana hatu amaste yoko mwendo ruonao etiatu ketina security leo mpira nuko tsukoda ari mpira bala wishakanyu basi tilomru ye polisi ngionda mpira onde ureo e gendarmerie ngionda wishakanga bondu hafa miji ngamyeyo kapati security sikarija zo rudo bana na warudo wana kodo za bonse shale jeshi la hatu na hifadhi wana komori leo mana mkomori ya tsonda hari mpira baela mjili juha wanduisho kanando plezitswa lewe ya balemba gari moroni ya tsola mtsuje hauna mabala sangena nafasi habalali gari heli yanzao enda sindi hawandu wabali ya wanabala na wajaza hatu na wanru ukangena haki kangono kaka wati ubirilizi nawe ngabo meto ilikuwa na mele CCG yujabala rone siwa swako mwoni kama poliseli wavaya wabala za meto zila na zila iladimu zirumishie zirifai gewajiba biaze hizo shake no kirize nezayewa zidwe bia ziziwa meto zarasediwa haruma CCG na mwana komori kwa baloma gari na mitsamihuli remba jini wanru sana iho kabatile ba security lewene na faso kana mrukutsoda kensi mbabahanu yanje mahala wene magari misiwa ya kensi yapwe yebenze la Amerika sifanywa zinri na chombe mala ja moroni borjombe le jeshi ngilo moroni au polisi ngo moroni na fasamadi zonga zibu haoje angazipare hana oje ngabo la mairie abo ngiona polisi municipali abo shabo polisi municipali abo nsafediringa fanywa hazibo tasi harumwezi ndo ba shabo ketsu fanya hazu kaye birilio mjo moroni ofujarubirao ye polisi birilo mjo moroni ofujarubirao kasubirilia shabo mruguro nafasi hajwa ke polisi wese ilala ngio komisaria ilala ye la mairie yonge jo fanya hazi mpaka maudu potasi
ya lazima mronde na fasende ya kensi ya renge gari la wandu ya rengeze pine ya bahize garini ya rengeneze bateri ya ndeza ya ala kule hali ritiwanie pouvoir na ruwanie meshahatu na ruwanie rifane nansi bakar umieshirwe shwarmenti hatu kabatsinsi harumna hata zitsiri shoka ngoma masikini yuri hakawo mkabala wa tabiao shawa huo kapitali no mala wa juka ngabajoja wajeni wonesa picha akawa nduo ubea buka ya gendarmerie ibirili ya ikane polisi ibirile mipaka gendarmerie ibirile mipaka mranzo njie ya polisi ido tourne ibirili ya shak leunga rambuka patsi mahakama sheka mtsuono kakaratsina hata hifadhi kamtsuone zijirio magari yatsungone sindi hai hobai yekamtsuone nafasikana la mrugu komoroni wishamrada par samru ubashaone abo do centre amremeshono der manoveri au 22h à 23h zihisar jobo tasimba manga mroloya na balanga bo polisi lo bala na balanga bo gendarme walo bala na bo mji wote nga bo police municipal lo yabo shamuka rujajenu na rwari zima hiyo banela meria moroni chau banela meria moroni wanuka tsufa njao wanujao na abo geladimo nyinyi ndo mkemfano wa hatu ndo mkomfano mlibise magari wanduwa wafanye hazi wanduwa beye hamweze padezo tipia shesike dimashi ndo kanavale dimashi au usiku warono wapwao ngwapawe mani bala na bala rugwa libiso volovolo wapemani bangaribe yawe dimashi no geladimo mjokaya yo farudhu ya kapitali ibelwa yabo ladimo bake wandu bade police municipal chabala ladimo bake wandu yema pesa ngarjora ngada wirilibi de mapesa mlibisa wandu imruje misale gari yabo dosorto takulipa majanma hili ikalonga muadilifu yabo yema pesa yayo no wandu walumusindo ni yema pesa yayo ya joshida dweli wandu wao wataurahafu yani wabure ujotolwa wandu wenji wajubeya lewe ngasina mahamengo mitsano evolovolo global shabo kartsuo no kana ani yemruyala wa komori ranzi 94 za untujua honi hosoniho shabo tsonda urevolovolo ila wiyo katsone kaiwa habo juu na mapesa galibisiwa wandu ne kola dimikeba ke tajiba la umwe o wakabonsi shanga bwalobo juu walo zenfi wa uzo zenfi ngobonsi mfano wauza wire mkate hawa uzonguo ngobo juu mfano umwejo dwamba beseye ngabumba mfano ifanyishi hao sha simaraia bamvyo hatu karjaru habo nzera onene ese souffrance wanada mwisho armwe dunia inu okaramrulo Egypt lazima juhe ende abe lazima juhe ende ahuse lazima juhe ende afenja ekakaja juha kana hula sisikomori swele okana oliwo karjani kwa system hiyo ne serikali warone sukaba numa nansi lazima adise umhono lazima fanye hazi ronesi okana bomdo sojo baka kansa do bami na diploma shaminjara ngo hazini okangara amilio kaya deja zehazi za hatu suhenda hapuvari imrueka ja korisuteni imrueka korisuteni iso to biendi na bwila dimumono kana imruingu jofai na kensi banu weika no fai na simbuhe inaridi somhono na teshi uno harmolos na teshi uno haruma ye le dimala hatu kaka aminu kaya upande wa ulozi na dima ikesiri kalimregeze dhamana zahanu ya kana mwalime banga rujurenge dhamana rihule rereo kasina bahanu rujohula shereo rihuze rilizwanga wa komori kasino banu rujohula embate nenrovi riulizwa komori kabati mra tujo dalima rijo lima sotipia rijo loa sotipia okanga misurukabo mrugo aminuka yo hazi okahunu emana mratsona hayo kana najuse mapubeli amna hosezanu na aminuka yo hazi gejo huliba ilele ramirowan abo udotsa ukana usomo inu kujasoma inu gosuruka ngojoli bwa milero abala de mwendu afanye mbahazi ili ushinde uyeshi kama aminu keke system hiyo riransi rogozo kanar chodose dia warolona pouvoir shar kartsuwa rongoza rawambia kana no insine namne dunia yeshio nyiwandu maro habonze masoma bonze mwaeshi bonze mwenda waheli wandu yeshio na risufre nori yeshi na risufre nori tsahemesha hatu na risufre nori mrakena shahari basi mwaminukana yabo sijojoka yabo ridofaria ntilo bahazini shabo samfuno wasaya wasambo yabo kwa tufanya hazi zenkudi zikansonzi yani zela merizi kapo gazi suhao gaziridau pakaba kema shuhuli yani ya wajiwa ni kwebahasha kende la meri fulani ikartsono kaya hata nyimrenga weze mali hizo
mwambo nyila meri mrenga usemalizo kamsona haya izina nukuzikubira ndahu wandu amanda nyuko msomo kabati mrondo yabwende ya voto amera umri asoma umri ya ishibonze kamswe kreye na mpare biji muhadisi kabanu kabajamu ya shiwabure hadano tabanir jerkena rijojo arkene rikensi rehetsima shato haruma yetsandraya warohetsi shato hunu wahetsi shato nsujini wahetsi warokire yervure maji ya tuloma la honi rilibe rijojo izo pia zo hazi za hanyo la meri ya ukamriendele mbio harume meshaha turkena rahaf rile rikejao izo kamsufanya shamkansi yabo la meri msomo ganyi yabo yabo pakambe amina shughuli ndena nsi ukaya amju kwanza lolo siku fulani bahi haya mru fulani ngulolo ya tome pesa hela meri bahi nabo hizo ranyire serikali nyine mlone jukumu ya lazima mjokaya panu enemna dunia yeshio no wakomori walobonzi waona bezela merele sifanywa hazi panu hunu pare za heze bomala roishio mirani munu pia zuzela merindu afanyao wakangwa takso wandu le pubeli hondo ala tele pubeli bala ngolibo le jao ngolibo jao haini mrulo hunu la dimalibe zemalizilanga tsanganywa wafanywa dilifu wafanya nupare wafanyila ndujao wataze kamera ili wabirilie ndatsoda habangu balomberu asabo ende holwaya bahi ani wateze security hao walikeza wensi hao warungwa limao arungwa ngwabe yao arungwa hosao warungwa jusao rasubuhi 4 du matin warasa juha pia na wanru kawa kama Egypti mo organize diploma za hao shawa jamanu kabatishwa ngo aminio kekenda be yangu jolibwa ngale mwana abongwendo ngo aminio kekenda hosumne sani wala gujolibwa ya ondemnari yale ajasome semana au ya ndemendru yale au ya ngalo hao wa hansu kila hazi wanungwendele hao kasikunu noti mkomoriba rema Senegal ra wonti pia ngabo balaze diploma jibanu ngwatungobe ya mwenziani mfano garono ya swanzwani Mwenyezi Mungu awabariki ukauelewa wewe ujoka na diploma ushaoelewa ukaya ekanga mimoroni sidwaba midolonde diploma nsuju hana huzambahiru nsuju hana fanya jao yabon sina ushida nundezela lijana nile abamjo ndamie abamjo ndahibe abamge bilijarange gurueti no yafanye mesha alhamdulillah uendelea abango ndo Dubai abango ndo China itoba kisi wangazija hokweli itoba kisi wangazija yoka leo deja nga sinderi mo banu ruani au pouvoir ruanzao ruade ao ndo angazija ho winji yoka harumandu jana uparsandu wa hili wanzuani uparsandu wa ruwa mali wa shemeza mbabi banu sho wandu wa rongo banu hawambango wani yawensi hawambango sikini yao wanansi ndo angazija na si garele wao ngasikonze banu garaminio ka emaesha riensho arma dunia inu reka Egypti reka omalane sipia kabaja mesha bure kabati namna ujonda bonze wedwa parsetio urenge maji uje upihe uyele ufanyeze ngo zaho bure yoke jahea iyo hata hunwe perje mwa nyuho hatwela kado mililo baya wakagela dimo ulibe maji ala gela dimo finjao ngabo wazungu wazalwa banu wenyitsi rijoro habanu bonze banu deronde wala la honzianiho okawa perde meshao yabala dimo wala lonziani okagela dimo ya libe ikangure ngo nyumba kufu ya libe hajuru kaya yeye kweli ye Mfaransa shaka tufanya hazi ha perde mtujo andu za kifamia undini yaboka no shida unde resource kali be nyumba mulalonziani ola mjeni wele wakaya ya shindwa nda hosumne mnisani au habeya yalibao ngurengo nyumba shili elibi akawele wakaya wandu waishi hunoti pia ifoju na subuhi ikamade kajau no ishinde ujunde berule na hiyo aliswali ya kata mwenzi hatu habake tina ruhusa mwana mkomori ya kensi jao rejo hapo tasi ulange shononde ulange ombwani ulange hula no ili warwashidwa tema esha wazenro fizikaya zerugo pia zikaze ridikizikaya shereo shikaya yabekele wanro kahula kilo nyama ha benu fulani aurika hula nrovi majana maili haurali yeritoshara la dahoni pasko wanro kaulima zikaya ya weleo emana rujojar pasokana mrabale pakabe 10,000 parce que ngo aminuka ende ya lima wa eche waruka tsulima ya weleo kasima na yaka sino lemevuo shasi serikali ndo akolade mrite mvu mwambokana mde mwalime basari buwanyu batsainu riwa hajumba tsalinu eni mrujo ndalimi karjo hulendo faha
Eni mrujo jarfanya kontrasi na ibanu karitufanya kontrasi na halimien rovi nderi wono haya badala ukayen rovi nujoni kwa 3 milioni karunika 1 milioni 500 wende wadweshi hatarujo vuna ubale uje rirenge baada buru nikeba yabaki wono kawyeshi ju system ko rujo tula mwitsi ati mansimti tamadola rujo karwa mwezi tabura ngo hali shababu njiliyo menji conferences zinji wajeni wenji wajarmayensi leo wanu jau leo gashe ritula mo babaifu leo turnati leo narifanye jau rijundu kana tujure maisha kwa hali la wayo akaira ya utwelewa mujele wakabala kudhulumiwa yoka mru walona pouvoir walandu walelao wanadamu wala heni wandu rajara wavotira wanika pouvoir armensi atu walandu walelao akondo ajuri hukumlia warnikeza haki ondo ajuri birilia ritsi ulwaya ondo ajuri nesene mna ufanya maisha ondo ajuri nesajao ondo aloja ina rangala armazeno ngonne tsanu hizo rangalika ele ore nikandu pouvoir armensi hatu ulibirilia ukana leo mrakena na yatike mharo kanero hanju ulwaya mrero hangu abangu kon harara yewo ribirilio kana leo nendo mahakama mjobulwana be haki yangu wayambe haki yangu wakati suonokana zo ubege yewo uribirilio kana leo rione kana riparo ni serikali wajewari tansianu kana ngabonzia tsainu ijo tsongeza munde maisha izo kardozi ona yende mane kaunga rujundu kana leo mrugo hafanyeni taratibu haunuzukiwa hawahuzu hajundu arenge japa wenda fo baridi wakangonzwa je hunu gitaraja be shage surukaye be hunu ujulibwa wenke watukufu yode suije akamuhimu hakuna kanza nibirilie sheya mwando tikaubira mbabi haruma Yesu ala nakamne sukaya adho bakomori ngamona ukaya imkomori mhale wetile mkomori abaha eni mruge tayari yarende manyanya nai eni mruge tayari gepre ya pema yanya shahitswa ewenga mjitekelezo banu na doju ukaya ngabajokubali wadeziziwa ngabajokubali deziziwa leo kamra jambi banu gurongo katsurege inonaya babanu kaya khatibun nasa bi kadri onkulihim yoke kamru gurongo zwana adamu mru warongoza heze daraja ne zankili sheka leo ujango rongozo wandu gorongozo wandu haina mnawo no maswila shanga bomaundu ngojojojeme banu urongozi mjomba mru na hii wa mzubio mjini hanyu wa huwe kanga monao mpira ngotsungorewa rishindwa olaba jau rusubu mjini ripaswa magari kujamba mwanadamu mzima wa hamarezo sosio watorea wade ya mjomba wandu awade ya mru kabo wewe ujantu kabalabahi enjuru gejumkini shiha utubiro mjini hanyu utio mji ula maproblemu kakwa juja odunga na warukume wajewa tsube bala wa huwe baada abo mji ulanze wajuhe wakebala mji na mji kardo fabo mrongo unu bamba ale hiwalo kalirondoleha emerongo zirambo bana rado juwa leongo jojo de mru fulani zihise ude mru fulani zihise maudu je ude mru fulani kakazikiri yabo kuno jojo hatsuka bala hufu watania hufungo jofaho watania ekango dailioa na hansi hauwatsashia zila fikra za hemaisha hizo za mbali hauono kanga budhulumifu uambe hususirika hizo za mbali shelo kana leo mrugu ifungo mbonzi mbili ya janje mji wa wanu hawajanje mru ya mde ya mlapize ya mbolo waniatsi maudu enjuru ngamonao mipira zensabu mbali na mbali ngamonao zijirio kujamba rezo sosio si uzambanadi kabatia rumana mji kabatia rumani daho ye maudu uja uhabanu hamba mirongo zibanu ufedhe huonoka wala fundi yo hikma fundi harongwa nai kujujumrongo za hikma he daraja yahe ni akili yahe bufundi fula jau chaleo fundi sendaru na tsorongoa hono mrahe yatsukia sinae maha yatsukia sinae daraja mraja mde ya kubsa leo mzi ufundi watu Dr. Abdul Hakim yatsojaru ngoa hono mrubani hangu katsulolo kawi fundi wangu katsulolo kwa mbaba hangu katsulolo kajao mraja mde maudu gojojojo hunde problemu ko ani kujaka huilinda nabo mratino fikiru kanabanu yemijinu kejoso kureze mru enjumu ujoba kumjini hao yazubilu hao na mji kahude ya mzewa hao haude ya mjoba hao haude ya fundi wao wajiwa urohitswa hao no mji wao udanza wajuhe ya wendela kodo ya mjina mjoka nyenga mjojo hamambe ngamremao wala vahewanu wajuhe wambe kango ndo adibe yaborundundi wenge horongoa
na rijunro na renge ekaulu ya Ibn Abbas yarangana mtume kaya hatubu nasa bikadri ukulihim ekamnu urongozo wandu wanadamu mru arongoza heze daraja za huwandu wala nizankili za huwandu wala ujobiranro kuna umana na mru yeju kanza ude mchujudabure shazin direkte kaule umra jebanu ya tola wa majifiri bano tsode ya utsola pizza kare shelo musoma na damu batimlikani umfano wa sahaba ya kodona mtume ni wakati haduma babo mtume banu ni wakati nanzo nuone kamhuono hini wakati changa mhara ukama ulu rehifa reza tumbebo ni sina kahuona ukanga mwaminuke daraja ya hao ni hango keti sawa mtumabo kana nono almar'u yukhshar man ahabbahu yokana hini mrugujo baithiwa deni mru yakaumwanza yabole umri nende mbio mranze mru hayedini yoke mruoi wimru wa dini ni mwanzao wimru kadha wimru eze afaluza ezo jao ba maudu na kena daraja atashakango mwanzo udunganyi sana umwendo ko maudu ani gojo ambaila he aya kana ya ayatu nafsul mutmainna irji ila rabbika radatan mardhiya basi kama minukana ya mndrogo jo ya daonaye wengesi wanadamu ngasivanu ngaronda ukeno siku uyungu ufori mzi oyalawa wejao sujondo kusilamu hatu pakemro hafu emro yakamwema imro yakajao na rehemlane rare jafa na rehemlane rare jafa retsu unafiki retsu ubada ukana leonga mtsungu ngale mwana mabu hanifange banu burongo ndena do bandaya na baru kabala habu hanifaka jawa kajao awe wapeundo ndabi mimi ndo nadoru memndo zo pia ngatoda razione zekra izo ngatoda razione karifu batufikirikaze makri rifanyo banu rite ufitina rimani sarimi banu ribamba pangari banda yao zekra izo pia ngatoda ronesi wazo wenge watukufu mswanza kemle ze madazikade zimbili hizo ikanga monokana tijeleza na yode kiasi ya hangu amwaminu kanga walona daraja wajoshira waonese zaidi hanami alhamdulillah heni mrungo ne sobabi heni kiasi ya wenge watu fakumor ngani mlahoni ngarjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.